Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita hormat kepada yang hadir di tempat kita pada malam berbahagia ini, semoga segala yang kami hormati para unsur Forkopimda yang berhadir tahun 2020, dan kita melihat bersama Imam Besar Masjid Al-Fatihah Rahman beserta jajaran yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Kota Banda Aceh yang berhadir beserta jajaran Forkopimda Kota Aceh yang kami hormati pelaksana tugas Kepentingan Syariah Salamatan beserta jajaran SKPA yang pada berhadir serta hadirin tamu-tamu sekalian yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita akan dapat berhadir di malam yang penuh kebahagiaan ini dalam rangka pelepasan pawai takbir Idul Fitri 1447 Hijriah. Salam beriring salam kepada pasangan perempuan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kebersamaan ini kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh
Ustaz P. Syifa Albi dilanjutkan dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا لنا صغارا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعجلنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة